Moje ime je Dejan Lučić, pisac sam. Obraćam se vama, Novosađani. Dolaze izbori, imate priliku da nešto promenite u svom gradu, da se najzad uvede red i zakon. Naprednjaci su vladali kao neprijatelji, možemo da kažemo kao okupatori, žuti su bili još gori. Smatrate, nažalost, da nema treće opcije. Postoji. Ta treća opcija je mi, snaga naroda koju predvodi doktor, profesor Branimir Nestorović. Njegov čovek za Novi Sad je Milovan Bajagić, bivša Kobra. Mislim da samo čovek iz Kobri može da sredi Novi Sad, da otera sve one koji su bili krvopije, koji su bili uzurpatori, koji su bili okupatori. Da bi on to uradio, da bi on kao vrh koplja nešto uradio, potrebna mu je vaša podrška. Ta podrška mora da se izrazi vašim činom, potpisom za Milovana Bajagića. Skupljanje potpisa se događa u parijskom magazinu u centru kod Trčike u četvrtak od 12 do 20 časova i od 7. maja nadalje. Podržite Bajagića i oslobodite Novi Sad. To je pokret Branimira Nestorovića. Uzmite sudbinu u svoje ruke, jer vi to možete. Novi Sad mora da postane ponovo srpska Atina. Voli vas Dejan Lučić i do pobede. Mi moramo to da uradimo, jer niko drugi to neće da uradi osim nas, Srba, Mađara, Slovaka. Da, svi vi koji volite Srbiju, volite onda i slobodan Novi Sad. Učinite ono što možete.